Uwi urang ba ubala tip kerteng kumukumar sunar ulaman saujur na kabanta jong ka kli na kajing syatan ra ha kawi ka baik ka badon registration number ML10B7114 banya do Ayush Sharma kabala jahajan Anjali Petropom ya kene kajing ja kala jaha kapor kumba khanda shiteng ha kami jong ka santri unai lur 8,000 pulai ya uni unongnya bat yu bala syatan ra lapan kit no sa civil hospital Shillong ban yo ya kajing sumar ka bakerki. Galang din ni. Ni galang. Galang. Badan tengah saya ngah lagi bapak. Ano sabi? Nay, ano sabi? Dito ka say. Ano ulit ba? Dai ba to kan arasal? Punang bulan mula para itu balik lang orang kaya jadi kita ngomong dulu kemana pas lagi ya pun apa Jom kapan ni ulang. Nah bilang ni mak pulang pak. Kayu ya ban. Nanti bayar ban babang ya ngah ni marwanya lemnam. Tegri ulah film tersetai. Apa kawan selai tili kabat. Ya penher full speed. Dan dah ada penher. Tengok mama, apa show. Malaysia gini ba penher gres. Ngin saya je. Ni pun itu layan itu. Amal raya wan biang suruan wan penrabe yung mama. Ngalat na mga mama lalong baknya dengan ngalalong na stay. Kendaan dapat mama andang mama lah dalam tu itu beriu lah kelalang tu. Telah mensau kamai shoot teman ayu lah shoot jalan tel kepetulun lah kelalong batan ketika baca. Itu lalu salang bangang teh lihat. Ni itu bah yang ayong kumkak kami ngidang mandi jindi na yo ngidang mania sisi melelai na demene di bahang ni punya res apa wan keris lai liga baik lahir ni mama de la poi de la teman ni nda yuhi lalong ni mo kan keras kan banyak sayang lajang tinggi keras ni bakawan sawah kita baik lai sauteli ngikial no kan dan lakya ang apsa mama la aplang to apa badang yang kumne apa badang yang kumne ang mama apsa dapat mama rasakan ula alai sabadan mama ngalat no mangakan lo ngalat no manga ide no mai pengkit hospital rapakit hospital mentang-mentang आप कहाँ से आ रहा है उस टाइम? बीबी से काम छुट्टी में बाद घर जा रहा था। बाइक चला रहा था। दंगnya baik picture video ke